I dobar dan i dobrodošli. Moje ime Mateo i igram sa svoja dva jako dobra frenda. Zovu se... Ja sam Banana. Ti si Banana, dobro. Da znaš moj hiding spot, znaš, onako. Odlično. Uf. A ti? I ja sam Lovro. A kaj si ti? Ja sam ti jedna mala kavica. Viličar. Ništa neobično. Ja sam Viličar. Ne moraš me ubit, pa ništa neobično. Ništa Neobično, samo Viličar. Evo! Viličar, ništa neobično. Gdje si nesto? Ništa neobično. Gdje si nesto? Nešto ti moram reći. What the? To me ništa. Gleda. Isuse, kako me nisi Di si le... čuo. So get on the ball! Do meni sto. Hacks! I'll be back. Samo letit će boca ovdje. Šta ima? Samo letit će boca ovdje, što želiš? Laundry just got easier. Pa moramo malo i pričat, znaš, ako snimamo, znaš. Ne, man! Ja sam Mija. Ko se to smije? Stvarno, Mateo. Mateo. To bo meni kažem. radilo. I Venus Gaming je to radio, i mi smo radili malo. Njego, znaš ono. Šta? Aaaa, brzi. Se dogodilo To s tim. napravio, dobro. Kavo. Dobro. Dobro. Da, Di si? I don't know. Jesi li kuti? Znaš onaj hiding spot na kojem smo mi bili? Da. E pa, nevidljiv je. Bog me se ne mrem ni micat. Ubi ga. On ti je kao neka cinder block. Ona kuća. Evo, Rise govorim and ti shine, nešto. I'm glad there's no kids around to see this. Rise and Onaj znak. shine. Evo. Hvala. Malo je bio zabav. Evo ga. Odmah. I sad smo ja... Možeš sekala. Jeju, Ok, evo ga. daj. Dobar dan. Sad smo ja i Leo. No, jeste da kontekst. Okej, Mateo, gdje se sakrivaš? Ja ću te naći. Čovjek ovdje? Ja znam gdje se nalazim, znam, valjda. Evo kontekst. Nema teo sam utrela. Aj ponovno. Ne, svaki 10 sekundi. Ajmo sad. Jer utrela. Da smo mi te zabrali reći koju igramo igricu, mislim da su već shvatili, ali ono da kažemo. Gmod. Moj telefon je malo on. Nešto je eksplodiralo, šansa. Nešto je razbilo. O ne, o ne. Biological. Ovaj put ću imat eksploziju. O ne, Imaju, imaju. baš si morao. Ja bi padu. Leo, gdje ćemo? Ne znam, ali ne prati mene, ja imam svoj spot. Sad ću vaš ubiti. Ne, nema me pratit. Baš hoću.
E pa nećeš. E pa nećeš. Izašao sam. Nikad neće shvatit. Morate tampat. Ništa čudno, samo let preboca. A daj, nemoj vid. Daj, Leo. Okej, presno se radi. Nema više, samo let. Ne, makni se iz mog mjesta. A Jesus. Ne, makni se iz mog, kaj mi kopiraš? Ne kopiram te! Ti znaš loše, odmah će te skužit. Morate tampat, znate. Unutra smo, usput, unutra smo. Ah, hvala. Voli. Dobro, moraš ponekad i tontat. Znam. Sometimes I dream about cheese. Ovo traje jako dugo. Kaj, to radi Onda ovo? ne pričavaš? Fuck. Ja sve Dobar! kraju. Ko je tanjura, ko je pecivo? O, hvala Bogu. Neko Dobar bi dan. se sakri... Dobar dan. I tu je Lovro, tu je Lovro, tu je Lovro. Evo, džinkao sam ga. Pokazao sam ti je Lovro, ti si me ubio! Ne na drugoj strani boca. Oooo... Ovo ti ne bježi. Pa nisam Pa jeste vidio kaj sam ja napravio, meni se ništa. Ja ću samo prva tu bjeći. A ja sam zašto, ako nisam se mogu kretat. Samo leteći čovjek. Samo. Opet. Ljudi. Sam da ti nešto pokažem. Šta je to bilo? Da i? Lo, koliko ti imaš tih? Ne znam, smona sam 999 metaka i 9999 granata. Ja, Ali Kako to radiš? samo ću jednu iskoristiti, I'll samo be ću jednu. back. dobro. Ne radim to namjerno, nek sam se spona tako. Da, okej. Ja To nisam se opani. Gdje si, unutra ili vani? na neki način unutra. Opet ti s tim, opet si naranđ. And you'll never have to Dobra, pay dobra. a minute Ah! again. Nije radilo. Gdje si? Tu nešto je... Njoh, 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 njoh. Njoh, 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 njoh. Njoh, njoh. Sao, reci, jel si vani ili unutar? Ne? Pola vani, ne pola unutar. Mogu. Dobro, vani sam, eto. Mislim da je nešto eksplodiralo. Tu sam ga čuo negdje. Ne vidim nigdje. Nam, nam, nam. Damn it! Ko će me naći? Ovo je ona. Kaj, Leo je na to. Ovo nema bez veze pucat. A zašto? Ovo nas
slučajno ubiš možda. Pucam van mape usput. A, okej onda. On se ne mora učiti tu namere. Je. Tu je. Tu je negdje. Ako se ne miču boksom, koji si prop? Kaj? Evo sad ću ići. Nisi se mogao micat. Znam, vidio sam na pola si bio, jama. Ajde. Joj, te nisi mijetio. Gledam postara, želiš. Gdje ću ja? Dobar dan. Jeste. Mene nikad nećeš naći. Kako? You fool! Dobar. Ti si jedno. Oh my god. Go kill yourself. You don't know where I am. Gravitaciju sam smanjio. Možete više sam. Coming! To su statue sad. Guarantee it. Možete doći do spota na koji želite s ovom gravitacijom. Može. Evo. Šta? 1999. Ok, ovo će ubit sam se. Dobar. To je bilo glasno. Ko je ovaj kret? Baš me zanima. Ajde ti isključi gravitaciju, tako veliku, može. Na koju gravitaciju da stavim? Normalnu ili malo manju? Normalno. Ajde. Ops. Evo, gravitacija će biti 400, znači da možete skakati više, ali ne previše. Može. Može, Mateo? Da, može. Kada može doći do boljih spotova isto. Naći ću te. Kaka. Sada vodimo. Ljubit ću te. 4-1, povjerit ćemo. A dobro, ti si Jesi li sam. siguran? Ali ti si sam pa. Pa da. Zbog toga, jel da? Točno to. 2, 1. Evo, samo ćemo jedan game snimiti pa će uskoro stići novi. Ako želite, javite nam možda neku drugu mini igru u Gmodu. Ej, da, kad... Ej, da usput nemojte se obazirati na ova dva frižidera što stoja automata. Plan. Nisam se mogao micat zato. Ok, sve vočici idu off. Su na 0 sada, nema letenja. Yes. Ovo je previše letio, jel da? Bome da. Ej, da, malo sam se zbagzao. Dobar dan svima. Sigurno ništa nisam napravio pretvora.
Ne vjerujem da sam uspio. Mateo, unutra sam. Tamo gdje si nas već par put... Tamo gdje si nas već jedan put ubio. Ja bih po nas. Mateo, Military forces have been eliminated. tamo gdje si nas već ubio, tamo gdje si Dobro. mene ubio, pa si onda rekao da je ovaj. Mateo, tu si nas već ubio. Woohoo! Yes! Woohoo! Woohoo! Yes! Leo, hoćeš vratit, molim te, na gravitaciju, ja sam ostao leti. Ubi si sebe i tebe, je. Ja sam ostao leti. Eto gdje ljudi, nadam se da ste uživali i idući put. Doviđenja.